ne 7 pepepepepe man so Bonteso ni esi ye ni akwa he police for ne de boa brom o ma no ho o he video ni bia video ni ye colleague Rastus asare donko kofa bai ena di video ba akwa hwe bi so mu community ni so mu ni police be gidem na ese ye tututu omo mpene mo mfa excavators ni ade ni ntwam kura hwe akokwa mo asemi ameka say if President Mahama fails to fight galamsey akokwa ye wu then see wo banso Bonteso IGP ate tax force akokwa operastos checks and in the videos why na say omo ye gains in kakra akokwa omo na manso and omo ko hu say illegally manfo ye operations and omo ko seize excavators no assemblyman no wo kuro no akokwa nko no kwa na say chere police for say hey commander e emrante ne wa ha papa we na ne dia papa we na ne ha no ono na incite community ni say akokwa omo ma military ni mfa police team ni mfa excavators ni nko na akokwa omo ne community no stand off akwa me so hwe video no sound nim mintimi mo sound ha etututuo ni ade e course no na men kwa ke bia enti asem pa enti akokwa we ask yourself say our country no ye ni conscience ade e ya anya ye ya ye de ade e ya no enye ye ya exactly 1 week o ka kon ka ne anya ne bosome ba ko 1 week kebetia 5 dead man so Bonteso due to galamsey say ot video na se kra say utie sound ni bia prosifo na bo bi tu prosifo na bo bi na o ye say no prosi ni a wokura tu abai be stop illegality no o to bo akokwa he no ma asase hwe ne ya ye asase hwe ene ya asase afuntu masase sei o ye sure say we nya Dubai ho ba bi man so ma ya duma wa be 2 year me ko janto aneko Ghana ni he ne ya asase hwe ne ya asase hwe ne ya asase ni nsuo okọ ha omo no boto water sen ya tikumase na na ha yen ya bobo dam bia na se den kwa na ya pani wiase a ya yan asase sei da bi o ya ma ya asase ni ti when it's na case police for the nakokwa we thank the police omo restraining omo oh yes kom betimi akum nipa bebre akokwa mama agd hwe ne ya yan asase aden yedi banku na ye pa me dwe ho a menti ase na kokwa esi we omukum bi anka me defend sansan fun bi sei pan de akokwa esi ha awankofo ni wuo no de bia me kasa mi se ye ne abrofo no difference an se BBC a they learn dey na me kasa maka Premier League former Tottenham Hotspur Abrantie bi owu with cardiac arrest now in the Premier League any gym centers across the UK only defibrillators adie ya asa ayun bi a unya cardiac de ye uni bia untimi operate kwasi mi sa ta wo military gym na defibrillator ni wo then na see when you read the fire safety laws of the US fire be see ye and no dey yes sa the sprinklers fire alarms yenhye Captain Mahama wuye BBNC akokwa emanipa 8 wo emeye nkwase ewu ye will be pebi so many monyamo akokwa na sa time kronim you see politicians na mo che kabana na parliament ayemra bi akokwa wo se nation ni one the state of the morning no wo dia so ye kon obi abeji atum akwa he ne ayen sase aden chese aden na akokwa anim na eme ya no omu chichi bi mame nkomanimo omu chichi bi we yata mo mutimi fa bi omu fa mienu no mu ja akokwa he no mo ye police ni no me police for nya me nanfofo omu ye ne ma bibra me nso pa akokwa he ebo wo hu ni yi ebo pan ya dia bo commander no so pictures ni aba pictures no more pictures na akokwa he pictures ni ebo pan minim se mansofo mo ko stone throw na school dia minim na akokwa he it's ka wensu ye better no nso yire IGP ko bona mane se wawu
ene ye wo aden police for na kokwa mrante yo mo chi wo mu mrante we enyo mo na excavators yo mo dia we mu no enyo mo na excavator abante wo ti we ni capro de ko excavator type akokwa do am uploading the IGP ese do state ye chi excavators na ka bia akokwa ka ekura we ye ko sepsa come back Ghana duty a wutu aye bibia wo ho who paid the duty for these excavators hena na ye ne dia excavators e fa na yaduma enya ba we nom som de trackers beto excavators mu no kwa ne ntia galamsey am de am se kan se e resistance akokwa video ni start ahwe sase nche na nyan sase ukoto ba o ma me penkwan na se no into sinifini fa na eba banchi na ifini fa na eba into ti akra na akokwa ba akokra chi eye minim saje be hu a edem sram o Facebook edem sram okutwa putrase galamsey akoso wo che beside wo kokwa saa putrase ni nsuo no e na kofa weja dam nim ni de nsu kwakra amhwe se me hu amawa enti wo te ha se oh me de galamsey de me supporto galamsey de me supporto akokwa wote akra o weja dam na yebu manom no putrase ehona nam oba and you never know oba e school no na bia no koto e maame no to aduane ma no no uni baby a osani nsuo free aduaba no kra ni baby free buy do you know it's akokwa yenye careful when it comes to galamsey ya enye partisan na yi ade we etu president Akufo-Addo president mama nhwe yi a to make him unpopular he should be decisive and akokwa time na de ne ho aba obi kan weda na de ne ho aba time na de ne ho aba ese make drastic laws akwa na fe na dan to aka shoot ke na metwetwe me ho akwa beze baby enye ekono me this week me ne e ya adwen wan hwe yi a kokwa me so me ne be ya adwen me ne ya adwen because ye woni pa bi a sebe baby ekono obi nton sen hira ni busuefo yo obi ope ye wo de onu di kan ye akokwa yenye careful me the portrait pictures na ma there for the better so amount na hu ne ye yensa ase akwa den you see I too sad now sorry too sad into su boyede body ye boyede hwan we nu mu a dan no boys bi etwitwa kokodua me nim se wan isa video na o say didi president grad akwa etwitwa kokodua the community ni nyina etu ba so o portrait che bi for history for na nyoma sam eno ne kugu de nso me ye pompe bi ma wonom gawe ni eyi kama eso be sei ni nyina nti akokwa me de yenye stringent laws say cooperative man your lances akokwa ye make sure say ya mo proper training obi anka say me yentu gold no yentu ba akokwa yenye ni yie se ni nchirima ba omo meboy sobo ne ye he dan say akokwa hwensu atoto basabasa they say because we abebo na nsu ato all this climate variation is because of galamsey na kwa nim ne ya no me matko tetrem makoma nso nkran makoma nso Argentina makoma nso Dubia makoma nso Nkwanta esase Botefo makoma nyina ya adwuma awakwa when you look at their livelihood say na de eku mu ye nya akokwa de livelihood bi broma kanya papa oha ko ha enkura ewo ebi nsa mienu ebi nsa miensa fertility issue ko ba na tinsuo na ase nim na sebe na se wonsuo nim na wo ya adwuma for several hours crime basa akokwa de bia me ka galamsey ya nanse ne Captain Jabari Kasai I need to be careful here na ekoso ansanwase no we asked him clearly say yatete say galamsey ene sa niema ne bi proliferation of arms no or say National Security Coordinator of Ashanti Regional and I'm saying they say there's a possibility say sa ankrofo ye wo galamsey to mukure tu no Oman ne bakrum ibedin samone now who is buying the guns for them they be ameka Boko Haram when they started amassing coming together in ketenkete say yamu beti o mani no na ye militia yes say kwa da kokko nim ne ehunu say we kwa de bi we kurum yes say bu a forest no te say nhire fema ba bi a wuti ano no muntu o ba bi a center table we no muntu tu twema unhu bibia there's a dynasty why down yes near two akokwa yemi ani nkwa na anim ne yakwa ha teenage pregnancy
Tamanam cheche pad no the leading district offer top 10 Mansu district ni nyina aka ho amansie kokwa President Mahama o goodwill we nko ade papa akakakra yami yeni nko galamsey no ho yanhwe yi a ebe destroy your mind no akokwa that will be my second presentation for 5 minutes in here. Yes, my third presentation no I